Sa may inyong gusto, makakita mo o mabuta? Maayo. Way gustong mabuta, muna mangayo gitag healing. Wa say gustong masakit, gusto gitag healing. Kanang healthy ta kanunay. Si Jesus migamit niining okasyon sa usa ka buta aron pagtudlo nato unsa gidi ay ang tinuod nga healing. Duna din siya'y 12 ka requirements. Una, motuo gyud ta. Motuo ta ni Jesus. Motuo ta sa Ginoo. Nya ikaduha, atong ipaglalaban. Mo fight ta para ni anang maong pagtuo. Di ta magpahuyang-huyang ba? Muna nituo siya nga si Jesus Ginoo, anak ni David, kay gitag-an man sa mga propeta nga mukunsad ang Ginoo sa kaliwat ni David. Tuo siya nga Ginoo si Jesus, gibadlong siya, gikasab-an, misamot hinoon siya singgit. So muna ang unang requirements. Kamo, nituo mo sa Ginoo. Nya inyong gipaglalaban. Panalitan ron, nituo ka nga ikaw giordinahan or gibindisyonan sa Ginoo sa sakramentos kaminyoon, asawa ka. Tuo ka na nga ikaw nahimo na rong asawa. Nya kung mangabit ang imong bana, imong ipaglalaban o imong buwagan? Sige, tubag. Kuha na mo. Well, di na mo dapat. Buwagan. Wa na ka mo tuo nga asawa pa ka. Di ba? Wa ni mo bagi paglalaban ba? Mausa na ang bana. Manalitan, bana ka. Gikasal ka. Nituo ka nga gihiusa na jud ka ni Kristo. Nya ningon as Kristo, ang gihiusa sa Dios dili buwagon sa tao. Tuo ka na, isip bana. Niaron ko nang imong asawa nangabit. Uso na raban akaron. Saman. Buwagan o ipaglalaban? Lahi ra ba tanong kaya nga to sa inyon, mo fight ko, makig-away. Anya, naaday sogo ang Ginoo, ang imong gituhuan nga Ginoo, naaday sogo nga pakig-away. Dili, ingon siya, higugmaa ang imong kaaway. So ang ato ding paglalaban, ipaglalaban, ang gituhuan nato nga pulong. Mo na ang buta, wa gid siya masuko atong nangasaba niya. Ang iya ra gyud sentro ra gyud siya sa Ginoo. Mo na sakto. So ang healing nag-una gyud pagtuo. Mo na ningon si Kristo, ang imong pagtuo mo'y nakaayo nimo. Nya buta man to, nakakita. Daghan kay tag dili makita mga igsoon kung ang atong gamiton kini ra gyung rason. Sa unang pagbasa, gidayeg baya ni gidayeg sa Ginoo, no? Gipadayag ni San Juan. Gidayeg sa Ginoo ang simbahan sa Efeso tungod kay kuan kuno kay sila kanang nasayran ko nga imong nabuhat, imong paghago, ang imong pailob. Nasayran ko usab nga dili ka gusto sa daotang mga tao o giusisa mo kadtong nagpakaapostol og nakaplagan mo nga sila mga bakakon. Nagpailog ka o giantos mo ang mga kasakitan tungod kanako og wala ka muangka. Nindot kay paminaw, no? Ingon ani ba ang inyong pagtuo sa Ginoo? Pero apan ang ikasaway ko kanimo mao nga wala ka na mahigugma kanako sama kaniadto. Ang say pasabot ani? Ako wa sabit ako kasabot. Naamang ko'y usahay nga sa atong pagtuos Ginoo nya daghan na kay tag nakatunan kahibaw na tas kamatuuran kay Ginoo. Ang resulta
gusto nato nga i-impose ang atong nahibaw-an. Nya kung naay tawo nga dili mo dawat, masuko ta. Labi na gyud og mo kuan nato, mo kontra nato, masuko ta. Nya kanang tawo nga atong gikasuk-an, hinimo sad na sa Ginoo, larawan og kasamahan sad na sa Ginoo. Dapat matud pas Ginoo, maghigugmaay gid ta sama sa iyang paghigugma nato. Nya kay sila inikakita nila nga dili sakto. Ila mang saning ano ni? Dili ka gusto sa dautan nga tao o giusisa mo kadtong nagpakaapostol o nakaplagan mo nga sila mga bakakon. Ikakita nila sa mga bakakon, ilamang itsapoy ra. Dili naman nila dawaton sa templo, dili na nila pasudlon sa ilang mga sinaguga, ila nang butangag brand ba nga pagano, hugaw, makasasala. Kami ragi dire kay sakto ning amo. Di ba na may daghang mga tao yung anak nga sila ra jud kunoy maluwas, kitang mga Katoliko duha-duhaan pa. O tinuod bansad. Pero ayaw isalikway. Kay kanang imong gisalikway, gihigugma sad nas Ginoo. Mao na mo resulta gyud sa panag-away. Ang nindot gyud mapuy-an sad nato ang tinuod nga gugma. Nya unsa may tinuod nga gugma gipangita sa Ginoo? Higugmaa ang imong kaaway. Mao ginay pinakanindot nga gugma. Okay, lingian na imong tupad. Ina mahigugma ka kaaway. Yang ano wa man ka mahigugma sa imong kaaway, kanang mga libakira kayo, kanang magsigi og daot nimo, nabuta na ka. Kay wa naman ka motuo nga kana ding imong kaaway, representative gyapon nas Ginoo, wa na ka makakita sa Ginoo ni anang imong kaaway. Ang nindot nga makakita kas Ginoo sa imong kaaway. Ay nindot. Si Maria, mahal nga birhen ba? Maria, bunog man tog maayong iyang anak si Jesus nya gilansang sa cross. Wa gyud masuko si Maria sa nag-among-among siyang anak ug nagpatay. Ngano man nakita gyud ni Maria nga kini sila mga anak ni sa amahan. Unya igsuon ni sa akong mga anak. Una nagpailob gyud si Maria. Nya ngano man sad niya babagi si Jesus nga mamatay. Nakakita man sa Maria nga mao ni ang kabubuton sa akong amahan. Wa siya mabuta ba? Mao ni ang kabubuton sa nagpadala aning akong anak. Nakita na niya. Sus, og makakita lang mo nga kabubuton din as Ginoo nga muuban gid ang inyong buhok, di gyud mo magpatina. Kung nakakita lang mo ba nga kana ding inyong kilay nga nipis tangtangono na gininas Ginoo, gianam-anam na day kuha sa Ginoo, di jud ka mamadlis, di jud ka ma-insecure sa imong naong. Kung nakakita ka nga ang Ginoo di ay mo nagbuot anang imong naong, there is no insecurities, no? Kakita lang unta mo nga kini di ay atong baligya nga slat makapalangit di ay ni, di jud ka maglangan mo palit gidayon ka. Tinud aday gina kun makakita ka. Pero kung ang imong nakita nga ang imong security naagyod sa pagtigom og kwarta, naagyod sa pagpanindot sa imong balay, naas pagpanindot sa imong mga gadgets, mo na imong nakita nga kunuhay anak ka malipay, ana maproblema gyud ka ana. Mo na si Jesus niingon si Jesus, ang imong pagtuo maoy nakaayo nimo. Sa atong tubag sa Salmo nagkanayon ta, sila nga nakadaog pakanon sa kahoy sa kinabuhi. Sila nga nakadaog. Unsa man ning nakadaog? Pares buta. Wa siya ma-discourage, wa siya mabuta sa pagtan-aw nga si Jesus gining akong gihangyuan.
Kamo lang dinhi inigsimba, dayon lag katog inigwalis pare. Ana ba? Di na maminaw na ana tumba. Nganoan? Wa naman kakakita nga na ay Ginoo. Magduka gyud ka nga na inig rosaryo nimo. Duha pa lang ka misteri. Inat ng baba. Tuog dayon. Ana. Ngano man na? Wa man kakakita nga naay Ginoo. Tan-awag makakita kag naay Ginoo sama nang nagmilagro kunuhay. Diha sa langit kita kag image sa biri bulob sigang matab, kita kag dancing san kuno. Ana, Allah di na gyud mga tuog overnight adto ra mag-atang og kanus amo sidla kang adlaw. Nya magkinahanglan day tagingon ana, dili. Matud pa ni Kristo, akong mga pulong maoy puyi og makakita ka sa tinud-anay. Pero gud nang ningon si Kristo, ang mamatay uban kanako, mabanhaw sad uban kanako. Kana nga pagkasulti. Nya naa kay stage 4 cancer. Be. Unsa may imong struggle nga mabuhi pa ka o mamatay ka uban ni Kristo? Sige. Nya imong edad 60 na. Nya stage 4 cancer ka. Unsa may imong gusto? Nga maayo pa ka o mamatay ka uban ni Kristo? Kung tinuod kang nituo, maningkamot kang mamatay ka uban ni Kristo. Kristo gani 33 pay edad, patay na, ikaw 60 na, ginansya na ka. Ang ngayon na kang patyon. Nya magsige pa juga ingos kino, ayuha taong ko Lord, ayuha taong ko, ayuha in taong ko. Gagmay pa akong mga anak. Si Kristo kung buto na hunaon ang simbahan nga iyang gitukod, mga 3 years pa lang niya nga gikuyugan. Unya teaching pag ito sugod pag sa teaching 3 years pa lang, very young. Moingon Diyos Kristo ay sa kupatya amahan kay tulo pa lang katuig ang akong anak. Unsaon pagkabuhi ani? Unsaon paglambo nining maong simbahan nga tulo pa lang katuig, buangon pag yun ang kadaghanan akong gipili, ang 12 ka apostoles, ang usa nagbudhi nako, ang 11 nanagan, ang usa pag yun namakak pag yung katulo nako, kato pag yung akong gisaligan nga ginganlag Simon nga nahimong Pedro, gipamakak kog katulo, wa pa gani katuktugaok ang manok, namakak na. Unya mao di ang simbahan nga akong tukoron nga mubuntog sa kalibutan. Yang pakaayo ay sa kog patya. Oy, waoy, kabubutos amahan, kamatay diha, patay dayo. Nihangyo biya gito si Jesus nga kun mahimo ayaw ni itugot kay bata pa in taon kaayo, mga mabudhion pagyud kaayo, kuwang pa ba sa seminar, kuwang pa sa roots, murabag grade 3 pa nya imo dayong himuong teacher, patikon dayon nimo sa let. Himo day na. Dili no. Pero si Jesus nituman, si Maria mituman. Ang sa resulta, milambo ang simbahan. Milambo og milambo ni abot ni San Vicente Ferrer Parish, Liloan. Na. Mo nang moingon sa ko, Ginoo in taon, may enta inig birthday nako, mahurot nagkahalin ang slot. Yang Ginoo ayaw diha pagsige kunahona na. Ang huna-huna ay hinoon nga di ka muundang og pamaligya og slot mao na. Ana nakunyag mamatay ko ika wa pa ighuman sa akong birthday di pa ni matukod ang kumbinto sa mag-uol magkang naman sila Brad Loloy sila Ternara mamaligya mangyapon na war ba ko'y salig ang mga naong nga Lord sa ayaw dili ikay mo salig ari ka salig nako kay ako'y mo pili og puli nimo ikaw diha padayog baligya ang imong slot samtang makatingog pa ka og di nakakatingog ako'y magbuot kinsay akong padayonon ana amo na ma-relax dayon ko tog dayon naraman dayon na tog dayon na kamata pa ba ni ugma oy karon buntag ni mata man siya sige baligya na sa slot amo na baligya na sa ay nakamata pa man ugma wa naman ni siguro kamata pa ba ni karon mulakaw-lakaw ra ba karon sakay sakyanan o man ni siguro mabangga ni. Oh, di at least nakabaligya ko karon. Kamo na lay padayon sunod kay pilion ra man sad mos Ginoo, no? Kamo sang nakadungog,
pamalit sa dayon mo. Ug di sad mo kapalit nya mamatay mo, basin ang inyong anak nakatong nakadawat sa mga limos ba, masig bahinan dinhi nga mo palit sa kugamay kay saad ba ginis mamang mo palit nya namatay mahinoon do kaning limos ako ning ihurot og palit. Di magsige tag pangandoy mahinta og napay daghang mamatay. Kay dako-dako da kay ang tanan yung limos mo gi palit. Simbako sa no pero unsa kabubuton ginas Ginoo. Sige, nindog na ta.